जोजोलपा जोजोलपा जस्तो कुटा यानो चाहिँ हाचिउ नु पुस्ता दुनी अब वेक अप इन द चाहिँ जिउ नेपा भाषा कला संस्कृति yana attract एउटा ख सो वेक अप न्यू लाइक चाहिँ छौ मेसेज पेदिला एफएन यहीपति exhibition handicraft exhibition to मेला चाहिँ हामीले जिउ लागि चाहिँ something that I always look up to थो कारण न छुदा चाहिँ थी आर्टिस्ट पनि छन् चाहिँ थयुपति ज्याब वेव थादु उले जको मको कि थन छौ छुट्टै handicraft युपति इकोसिस्टम ये जी अलगो कारण याना चाहिँ मनु मसिक्यु नेटवर्क या थयु ज्याब वेव अलि लिसे लिसे चाहिँ मार्केटिङ गेना यामा इन्टरनेशनल अरिनाले न गेना वनमा दाइपति चाहिँ छौ एकदमै बालो प्लेटफर्म ख दक्को अपर्च्युनिटी लागि आ थौना जी थन एक्जिबिसन सोइचनो बले दक्को स्टल त उले महत्त्वपूर्ण उले मौलिक दु अलि दक्को स्टल युपति चाहिँ छुन छु विशेषता न दु को कारण याना चाहिँ आतको गुलिना स्टल त सोया एकदमै बाला ताल अझ त कम्पिटिसन ला दे दसैँ जुया चंगु थुक्सी युपति कम्पिटिसन सोय बले अझ बाला ताले जिता चाहिँ अलि न्यू जेनेरेसन पी डिफरेंट बैकग्राउंड यु मनु पिन्छ चाहिँ ह्यान्डिक्राफ्ट त थमिसा अपने जो खन्दु बले चाहिँ एकदमै बाला ता सब गुड लक छि छौ पदे जना उन सो एकदम बालाउ छौ खन ताइदिला मला छि नेवाटे जुन तो टोन अब चाहिँ थोडा थoi पहिचान ख वट हामीले एकदम योको इन्स्पायर जो छ छि ओल्ड जेनेरेसन न्यू जेनेरेसन एकदम इन्स्पायर दु ओके न्यू जेनेरेसन पिन द वेक अप इन द चाहिँ आचु भाषा चाहिँ मको मलाई आचु आर्ट निसेकाया फुको चिजे न उबे माला मलाई सो उबे लागि पति चाहिँ टाइगिला So थुके चाहिँ आर्ट दाउ पति सेक्टर इज छुए ब्यारियर जी मको जेन्डर न ब्यारियर जी मको स्पेशली आर्ट प्यासन दुपी चाहिँ थो सेक्टर वेमा गुलिफु योको नु बुस्तानी सेकाया योको आर्टिस्ट ना सोइ बोले मिजो पिनो ना योको खन्दै आमिस्ते ना न बिस्तार इन्क्लुड जो हुन्छ वो हिसाबमा न एकदमै बाला सो आर्ट प्यासन दु चाहिँ वो जबरजस्ती वे चीज मको तर प्यासन दुसा चाहिँ थुके न करियर दुनी थुके न थइपति जीविकोपार्जन या लागि चाहिँ थादु धाइपति थो एक्जिबिसन न केन्चोंदु सो if you're interested in handicraft I guess this is one of the best platform to showcase your culture जी यो